Patro for Mama Kwaba eba attention so ene ukuada na pe ahase ya indicate you made na no wani guso asabre uhwe abrabo mu asetena pa na sabre ya trust ya tese ya de nsemba begu kwan so ama kama ene du made ba be kasa fa ho eye emma ya sede o nyame adwuma mu binia ba be obi tumi kasa oba asori de me oya me de me nkobi da me nkwa asori mo ba mfa ne nsa entome so da hey asem edika na wo say yesi nkonwa na ye chance na ye bobo adwentwe mi a wo hwe me sabre mi di na ne osof mami akwie ntwiwa na meka o said meku eso ya se ba ko pe eye NWK service from anape wi na enumre any kind of pastries be out per wedding cake o to bedding open meat pie papa just say et siapo me enwe for meat pie na to me di na sankra na say ha when I who say pastries offer NWK service on medio so asevo kama sanso na okwa aduane side nso a ope enkwan fro ye bibia enkwan bia pe aduane bia ope bia dwere of bibia ope bia offer NWK for a sharp omo de bebro omo number no ye 0548 Daddy, hello. Akwa bakesi baako. Ena. Okay. Na ya papa mpatwe e papa baako a ohwe ni oda asafo ye no. One Family of Grace Chapel International. Ni din ye baako pe eye Bishop Dr. James Kwesi Ado. Ene wakofa adaka du na aka ho. Bishop Dr. James Kwesi Ado a oda One Family of Grace Chapel ano e was so too. Sanso ne o mama ba ko Philomena amp of Alda e man nyina anim e God's Revelation Ministry asafuma one mba no etu anama wasafo no. Enti we ye be go straight to daddy. We daddy na be go first. Daddy akwaba. Yeah, na. O ha efe. Bedase. In fact. Everybody ado. Me hu san mani aju. I said me hu san na me hu anyira sorry say. Yeah, the nyame ase everybody na sie ya yes. Yeah, the nyame ase. Mami ampafo. Also ma akwaba kese ba. Hu efe. And daddy hu die. Actually, nyame ase daddy. Yeah, we go straight to our topic. Yeah. You can say women in ministry ya. Papa mpacho ni nchiremu anase ma ewo nyame adwuma mu no no ye hu ni sen yo bedase bebre bede nchi abre ya hwefo nyina bebi amowo wiase afọ na nyina bede nchi abre mu na bede nchi abre One Family of Grace for nyina masafo ma nyina yakobo nshiramu ye ka say women in ministry na ye pese ye kire se oba owo nyame honhom a oye nyame djuma nyame afre no se onye adwuma se osofo na odifo ba ana se osemkafo na eno ne ye pese ye kire okay obi a nyame de ne sa ato no so a oye na djuma se odifo ba ana osofo ana so semkani ono ne ye fre no oba owo nyame adwuma ye yeah. Papa who said papa we ni meba ho kakra who say am pempi no bit me ka say me oba sorry there me nko mo oba mfane nsa entome so kra ye den embom pai mama so it's a woman qualified to be in the ministry. Okay. Woman or you qualify say obeye nyame adwuma na yo me da say o say yeah ye quote Bible no out of context because out of context ye two Bible no masem a o se yetimi hwe ne enchi a wo mo choro brebi okay
once a year biblical interpretation what to mean fa asemfo bi keke e wo chronkronkron na nyina so fa nka asem bia ba wo be ya wo se wotumi hunu se nipa na o choro asem no dien ho asem na opeso oka hwan nti na o choro ye dien na ekoso nti oka asa me fi se nkrofo bebre e the 1 Corinthians chapter 14 na yes aduma we na oba kra de nti se oba 2 Corinthians chapter 14 1 Corinthians chapter 14 ya me adwa next week here the Bible beba na ye biebie good oba kra de nti so oba Paul say e man nyina nkoma no ntum oba ye din wa sorry nti oba de say no oba ebeye nyamedwuma na de ade but Bible entro ba bia say ma oba bi anye nyamedwuma wow ni nyakopon honhom oyo oba na nyakopon honhom ye nyakopon honhom na ye hwe Bible mu a efiti ase no kura no nyame bo abode nyinara no obdi oba eka ahyase no ho nti se nyame di oba ka ahyase no ho e wa abode mu a e dan na nyakopon yi oba afiri na dwuma yi be nti eno no de me say ye won sam ka bebre me de be si ha yi a bia ye sai ba ni asa kire kire mu okay ebetete mi kwa me questions e wa ba na ko ma Philomena mami ayo bi ka say me oba de sa to me so ayo me pai na so mam pa jede na oba sorry me nko me oya me down se otenase na wo ka se me ma oba amfa ne sento me so anase ne hu kwan se oba yi nyame adwuma me nti ase e ho no won ti ase okay ache se nyame adwuma ye mu ana ne bobre mu no ode oba aka ho oba ma no se na oba so ni mfa oba etimi nyame adwuma ene ye hwe nyame asem pakafo a metimi aka se e ma no kra doso e ma doso ayeguso aye tire nyame adwuma ama nyame adwuma akwa akiri enti se wo mprense oba de ne sabeto so ana oba ne ka asem a emfiri nyame ana wonyine wo nyame adwuma no okay okay sana mesumeti akire daddy patro tama o kasa me fa bibi wo o se aya nsem ni bi wa most of the people no kasa asem we dey Paul de kan we dey Paul na troy we dey patro Paul enye nyame na frɛ na nyame na frɛ nti adenti na bi kasa we dey Paul na kan nti me fa ye adwuma we dey asem we dey Paul nti enye nyakopon na aka adenti na most of the people no e kasa asem obi biara obeka say asem we Paul na troy ana asemasi na troy no na wamfa enidi amanyame asem wamfa enidi amanyame asem no obi obeka say bia ya maso obi obeka say bia na bonsam person use no odi gunyame asafo if you say wo akokoduro sesen utumi nkasa ntia Paul because Paul you obi anyakopon de ni see ho say first apostle to the Gentiles say amanfrafo yesofu pani a odikan no eye apostle Paul enti Yesu Kristo nkasa yi ne ho adi kire no enti asem a Paul betworo no efi nyakopon ho na eba wahu enti so bi ka say we dey Paul na tworo ye enti me de enye ya nipa no sa nipa kro no on person de no ho be hye nyakopon tumi ase wa ya hantan on person de na adwene ne nante esa na me ka no if you say onyame asem biara waka fa na difo so biara eye nyame asem nipa no ye tietie wo ye tintini o na nyakopon fa ne so kasa o say yetumi di adwuma ba o ka say asimasi we ono ye okay ono ade chiro ye dia na wo pesa wo chiro de hye ho nso chiro de so hye ho a enye yi ya ne de si ho no eno an ye de si ho okay that's it it's about feel kese wako oba wo oba bi na ase oye nyame adwuma na waye boni bi na se wa frɛ atwu ani ma pacho obe fa ne sen because of oye oba no obe fa ne sen that's nyame adwuma no oka ho nyame adwuma no oka ho so for se wa fa adwuma no se wo ye ne de na okuta Bible no na so de no wa menyame se mesom awurade de a ne obeka bi ese utie ache se emfiri na dwemu awurade adwuma na wo ye awurade adwuma na wo ye na man ni mfaso a nka awurade omma oba ema ho ni mfaso nka awurade omma oba esan se oba wo mfaso de ma ono awurade nti na oba
me ko asori eyo bema asori na me ko ebia esu ene ba mi wo mi mu a bema no wantimi aka nkire me so me ko hia oba no otimi ma me hu sinto yes of mami oba no otimi ma me hu mi sinto ama tibia na me wo mu no ifiri sa tibia ne mo nti oba de ne hu won faso na enipa bi obeka se me ma oba mprichi me nko oba asori ohia ho brase ohia ho brase ebia na ruade nam sa oba no so na enkwaje etimi aba wabrabo so Prophet Bishop Obama oba control say okọ oba say na that they had me I say we from member okọ so but Obama oba control wana e was sorry them for na the name of your pastor is a woman na okay your control yeah and your leadings o say oba adwuma e wo nyame sumu no say oyesofo no e wo limit bi a obekọ esi e wo limit I was a soft mama ban okosi papa chechi limit I was a soft mama ekosi ni say ne dia so kanyame asem no na ochirete nyame asem no na momu no osofo mama omma anasofo ba omma no hoso enchen sofo bema okay papa na just say near bema to me ye no ba na o say oba from kakra na say there you say bia nyakopon hunhum yusu oba no yes enti enenti no we original table so na bema no konso okay say we nim say me awrade yusu me because bema no chi enti no matter how na me yusu oba no okay we say we to me bre no ho ase ma bema na so bre no ho ase ma bema na no kire say nyakopon to me ampampa yusu because bema ye nyankopon ye wo asofo ba bi wo ho a honestly enam se nyame hunhum wo mo so ntino obo kasa kire asofo mema no by heart because of adom na won so nti ye hwe abakwase mu a sof mami bi e friend Catherine Coleman okay ono engosra se na Benihin osofo Benihin nya ne ngosra Benihin oba ngosra ene ka osofo Benihin so bia ni ma yentie ni ne na ben enie ma osofo ba Catherine Coleman ehwe ase no eya homaso na anointing no wono so to the stand say na ono ni meeting o kan ni ya oye meeting wa ha na bi asori dem ha enkro efie twale ehia ho nyina wa de o sabe ka o wo bia obeti ahwe anointing no kira o dru me ka ba ho nti edu ba bi no be ma bi yi ni ti adi no nware be ma no ba ye no asafo mpanifo ni asofo mpanifo nyina ka se o enka twenka krahwe nyame ani ma osi o be ma we die me do no makoma pe no na je so omo tu ne fo wantie eno ko wura mu ne bon ngo sra ne ti ne bon fo enti nti ameka se osofo ba e wo limit ne say the limit ne say se ni nyame peja no bia no wo so bre no ho ase ma be ma bre no ho ase ma ni ko bre no ho ase emma asori mpanifo o moye mmemma bia o mo frɛ no pese o mo tu no fo no ontie na onya so tie ma wo me be bua no bebre etiefo osofu mami asa abre wutie misro papa ba ko pe ono start nyame adwuma na me ehio se ye mo me o se ma na se be nyame afra mo kakra no e wo se mo ye asutie se be ma o wa sori kwa na se wadi 1 year kra e wo se ohun be ma ne se oye nyankopon na ni dia wo de ma nyankopon na wa afra no o de sa ni die ni bi e ma sa be ma na se be o tew na ase adom na fa wonti a o pe nhira bi afi nyame wo no ma afilo usa ya bebe ka se bia oba so me nko no o fe rather the one say bia be ye sa nya be ya daddy kikan tina most of the people ka se ye nko oba so na ahoma so nti ana e na nkofo kasa ama me dase eno de efin bie ne hu eye no kore emma mu ade emma bi no emma ye mu ade I know emma bi okay emma ye mu ade se ma
Everybody na madon so peja ye nduru baby a. Ye kasa ye different. Ye nanti ye different. Ye ntade shem ye different. Bibia ye be ye biara. Me de ma attend na ha bia metimi akase tube. Nti ma di se Nyankopon ehia sa oba we no asan de adom aka no. Na se wono ekuta asafo ni nyina meme ewo mu no. Se onsuro nyame na wonye churo ni ni a no hu ne se adom no no ana enya e de no be ye members kregum. Asafo mpanifo wo mu wom na nka to members no kora. Nti oba de ohia hobrase eni nti na be ma bi wo no be ka se da bi me nkɔhye oba se ye no kora. Okono enema 1 2 be hia mo bi afiri ho na wo be ye na o friend se omra na wo ka asem bi a se ne be free na no mo beba no in fact enkoyi e ma yedru be bi a ye hadwene nti ehia nyame asem enne ahobrase se ne nyame e pese e ma ye mre ye ho ase no ahobrase na o ka ye na ni ye ku ne mo nko a eye babia as osofo maame a obre ne ho ase no hwese de ne ministry sitie ana se maame kura na ya fa wo se wo ye meko panyi wo ya safo we no se wano kasa ne ho brase eya edom abekuta ne nyasem keto na bibi nso to a eye nipa ne nyina eya nti en ba hia ho brase. Okay, na mama o ka se aya na nyame from ana ebia ne tare hye kra sesa ne nanti asesa ne niema bia o ye asesa ba to na asof mami de ne ntare hye ne o mu different na e wo atare e wo se sof mami hye ne wo atare e wo se won hye o kan se na ne ntare asesa mama me da ne nanti asesa different queen beje bodycom sof mami ho so ko hye bodycom a draw ne ye wi a yetimi pe bi e ka kin se ne atwa ya ho u10 na da social media wo so kan urade asem intwe kra ti o sof mami don se fata se o be she body ko di asafo bi de enye ensam fata ma o dressing no enye decent obi hu o se mami me hunu no we die odi urade achi enye atade a be she no mercy form ana be platform na say you hu fin nitine de sese wo ye ba wo niema bi de sese wo tiniema bi eso obi wo ho no ma wo mantemu onye osofo maame uhunu we wo mu ne kasa ntokwa pe atuturu asem na wonya hu awurade yie na wonya nte na asem the moment nipa ne be tie awurade asem no nsakayeti ne ba mi enyo bi kasa afede me hu se sister o kwa sorry anase wo hunu nyame nsakaye bi aba na ABRABO ba wonya nya adom no so a de wote na any difference ni wi asem difference be ne wo ti na wo se de bia na atare na esi form ha chichemu kakra ensi form ba wo ma wo ho asiesie no enya fine na me ka se hunya so be she bodycom ni kan kitu e wa shebi chese sese ono a wo ni peguni na ase ofra no so yo difu ba ofra no so yo nyame asem ka ni enye wo asiesie ni obetimi asiesie ba niema bi wo ho no ma ese se wo tete so wa twere wo tiri hu nyina na de bi esi wa pampa mu so keke nyame asem na bi ye bibi mo bi hu wa ne ko bedo obi okro nkwa sori ba wo de wo ho ebetimi aba sori ama ono so etimi afa nyame ma de ewo ne mo no so no nyame be bi etimi anya bi ma so nyame anya me da se ye da se o se o ye so mama amesro fa ho ne atare a obehye ye se ebesi fom anase ye short ne mo be bi se nia obesi atoto no meko daddy ho na ma asamasa ba you daddy o se o kwa sorry a be ma de ne nsa so oba so body deliverance break in the name of Jesus break what the nsa to wa pempom daddy mpache e wo ho kwan se oba so e de ne nsa to be ma apempom e body deliverance mu on tin ana why not or the nsa be to why not okay because sunday ye can me and I watch Bible mu a ye wo ma bibro ma ye eniema kese ma urade wow first gospel no club na preach here wow
enti ni nyina kosi se oba na nyame afre no so di ne ho ni se sabi o di ne ho ni na oye ne Awurade hwehwe a nyame efa no so ye niema kese akese okay emma onu so kura chimidi ne nsa to mema so born deliverance okay na me ka wo ye twema ma mi sister bia anagrada manyi chen no de ye na afekra na mame no me penasem in a sense say oyo ba bia o wakokoduro yes na me pagrada asem papa because wa ye bribia mahu say ema moso money adi na ni adin na ade ba kopa se me fi se otumi yifi ne nakwa mu a ebeboa no minim se nkrofo ne ha no do nya se ye ka ne ho asem ba me person me use no say example na otumi hye emalu bebre so nkran na mo so mutumi wura ministry mo nkrofo hawa men reply men kabi men nye hisem na de ade nkogina TikTok na oye we mo no won anti obi ti say your sister yi o hia osofo bi a obetena ne nase a obetete no na obet ne be kasa say yes sister no yes sister no fafa yes sister agrada me am my sister no be penasem papa yeah even and then the shana many be because in fact me penasem me penasem too much so what you say yeah sometimes we fear me say I think kura ne ha my sister na kumasa basa monhwe intemre kura me video na mka chen say me sre no e ya onya botre let me say in sankai okay well me use as an example yeah inchi oba anyakopon fa me mu na ten oye busunsumi no abaji Kristo wa yosofo praise the Lord I'm okay with that but the we are all kono bia no ahye jeans bi no gina ne ka ho na o shake no de kire nkrofo no yes bitimi listen no inchi say na mama ka no oba nya mensa wo so a nya botre na fo bu ni die na fa ye adwuma no na o ya ne sana ne o do nsa kotu obi so a o say oh mami nyame nsa wo no so nti no ya me ma ne ka say o sister kwa wanya ne message a o be den hu a o de ne nsa to me so oh message ye ni ye nsa nsa pam dada ase o okay nti nda me ye nya ne message put me aduan ma ne di okay nti no de natural flow nti ma ye mfe no ma okay say oba nya ne message amon no aduan ma wo na ade ni esi kwan ya ne say bi oninu ntimi ndim pamu agro sa wo yere eno de enye na wo ntimi nso nsole nja ne ho wo mpanim oh dabi wo ntimi nsole nja ne ho wo mpanim still na ne beda mpanim sambre no ba no in fact yenka help asem ba sambre no ba ne pass ne na yi no sambre no hia be ma wo ho sambre no nyese bia mo ye bibi ba ohia krokro oh papa dia asem ohia krokro nti ye no de ma ye fam ma Bible mo say e no ba no oguni nsanti no me yesofo na me ne ma so le fini mpa ma ko da me dem no enti sa o baby a ade apam da dan mu no enhyeso bi wo ho a mo de wura mu what you say eno nti say ya to atwene but won so o yere ene part na ni ma ba o hye na yi fine mada o sorry a wa ko chenyi no wa ba me hu bibia say wo ho kra no me ya be ma wutie mi sro enke bi da se oba shoro nko bi da se nya da no kai no wa na ka wo se wa ni message kra oba de hu no de ni sakoto so asel nya patron papa bishop say enti sa da bia do me de frɛ wo a enhwɛ wo ne sa ne ma na oba timi ye bibia na osof mami asa abre wutie mi sro ye ba ho so ye be ka ye nsem wate ti mi so gyebre na twɛn mi twa me ho abasesi a enka de ema sofo
asofo, but media we talking about pastor's wife. Asofo no omo yere no. Aha. Omo yere mu asem na sabi ye ba be ka sabi ntimi so. Trase atam kutu. Wo dey fa comment ba ye be kan ama kama. Papa, pacho uko asafu bebre mu ye local churches bebre mu a. Most of okay, wo dey mama ko ni say. The role of pastor's wife no grade ni say. Answer Marco. Okay. The role of pastor's wife. The role of pastor's wife no. Nidi kind ina ne say. Obepe kwan a ukunu ofre na nyame de fre ukunu no obepe kwan a obeboa na saa ofre no atumi adimu na aye adwuma ama adwuma na akoso. Okay. Nchi se ebi ne se enema bi nkoye wa sori na odi ona esi ho se sofo maame na wa afa chire kura ye ho adwuma nyina abra ukunu sofo no kura onim ho hwe se wo ye ho adwuma. Okay. Ebi ne se on se ye asofo no ye du ba bi a ye bi mu yetimi kasa obi tumi ya ade ne ye buafu ne ya sori o pulpit me ya blasting nipa no na ade ye kuma akosoro. Papa ya mo blasting. Oh, me kura me blasting pa o. E du ba bi a me blasting pa. But me blasting sana. Me yire timi friend. Okay. After Sunday, you go for say, Daddy, and Nadia, who preach here, but the way of blasting as him as and go in tinker next time, no, a young friend. You say, oh, sir, you and your matty next time, no, many say. Or Pequan be also be a boy, send your Mojumano, a becoso. Me papa be a metrana now say, so for my minu wakababi. Enya maame na nka sorry na gu. Just say papa no the way papa no ye ne niema no. Onu so misu ban no. Papa no timi blast o no ko. Na maame no say oh you see that did yes how oh di enya hwe. Oh nti maame no de sa nti microphone ni bufu kura so mo fi asori na maame no nti no mo ti asori no. Okay. That is a role ni bia na. Role ni bia na oh yeah. Okay. Nti o ye no play ni role senia asori no be koso na eniema koso no bia atumi a follow nia nikunu ana sofu pani no kire no nti sofu mami role no say obe guide nikunu say nikunu no ba bia okono enya no waye but the person dey kasi so say asofu mema no mesere mo muntie mi ba bia mo bia say du ba bi na say asofu mami fo no ye yere mo efre say obi a da adie enkoyi enti no mesere gumu kakra ma ya na hwe se ne abeye na ye ya yenti won kakra enye so mo control ye dan mo pesa adwuma na ye no ba ya mema no wo party so omuntie ma no say because all play role role asore no be enyi anyame adwuma no be cause ntia yesu yenti won kakra aha mama fi me patro bre mo kakra sama sade second question how papa edoso Medasi. Na. Enem poye me wanwa se ye ka asofo maame no mo asem. Ya said Oba bia o wale sofo bia o problem. Problem. Papa. Mama feel should I accept o kan se ma kese pa. Oba bia. Ye papa no masofo. Titu ne wo mo a o share na medwuma ase ansa na wonya na ho kanye no. Se niema bi nkoyi a na maame no ka kire na nwuru ne se akofo oba ne baaye no wa start na nya medwuma dada nti ne oye bia ye ebi nso na bibi nkoyi ana asofo maame credit through kra ne de meka no kra ansa na yakọ papa ne de ne so no asofo maame enema bebre wo ho no mo a epie wasafo no mo a mudi kan ehu eye wives man eyire no mo no ye di kan hu mudi kan hu David me ka omudi kan hu okay ansa na ye mema no o mehu na etwase sofo maame no so ye na sede ansa se na papa di kan ansa kra na ebia papa na ba be hu na so sofo maame no
bi wo ho no mo kra na kasa no se ni obesi oni nipa no beka no na ye bre asore na se aseme be free na num kra be ba no beka kire asore ma no na ye bre asore na se so for ma me betimi asore na tumpo a che papa no kuta asore no papa no de so wo preaching no say bia yenkoyi ana suba bi wo numu a ana ne ye bi no obeka se ne papa esi ka no ebi obi kra ye bibi etwa so wo friend ko office ana odu fi odi phone be friend na kasa no se ne obetia na gu na ni mu ase wa sore ho no na entwe yi maame no mu se ne ma se yenkoyi a so for maame na kasa timi ko nipa no ho na some be free so for maame na no mbeba no akoma na pega akoso kra be kofo so for mami bi o pese ni ko asafo ntompon no de etie bia be se kotodi kra odigo form say ya ni ko adwuma no ebetimi etompon ana obi ba obetimi ko asori bo se nya maame na nka enko papa ni suban na wo mu nya maame na nka menko ntina me kasa so for mami fo no ewo adwuma bebre na ni nyina mu so no papa ni bi mu ho no ma wo mu ntie wo mo yire nam otena chi no hu sade weni ankoyi ntie bi adade ade we sie no nka wo yenise nka wo yenise anka beboa no koma apai asem betimi adiketwa we betimi de asem kese esi na so of mamu no be yere den obese wo kwa adwuma ntimi ntompon enya me adwuma so ntimi ntere nti wo ahombrase ne kasa papa ne futi sema e beton ko fa koma so. Okay, daddy patro bia na nya mo kekenya I'm trying my best so of mamu no try the best obey we na but bia head pastor katen say won kana no ntum eno so obey ne den or try so nya mo kekenya na obey but ye ma no kwan on ko so enya na say on fan Bible side onye den. Okay, so head pastor say so ma men kana no ntum na mo nkasa ho a me je di sem Bible timi ye ne mo nyina. Okay, so for ma me no o de be kom Bible na o de koso na bon pai na me be ka so for akoma amani awoka no wachi because you see say a foot one sacred nipa en so hwe e betima ayi dakro bia so for kura oyire se o bia nya oye mesrew jai na onti no e betima di asem bia ba one day na enam za asem no so no na so for nya dwen sakra e be fan Bible eno nkire se o se ye bon pai se so for nko so hwe mo now so one say obi a on the temperament fine prophet for na your mo was a temper we be okay omo no omo ntijai sir omo prophet for no any omo mukra apostolic ministry ni prophet any deliverance ministers no oh omo de omo ntijai onu hu obeka gidi na omo akuma no e wo soro oka wi ana fe wa ye but ni nyina mu no so for ma me na wo se utumi hu ukuru temperament any the ministry wo mo a prophet wo say ya na hwe na fe wo de wo kakra na o say onti ya wo de ja na fa nka ye Bible wo de ye Bible mana kakra no nyakopon be kana kuma na eduba bi a nya opeso se na opeso ye no obe ne sa pepepe na so the first ko shemu pe ebeduba bi no na ono so pesa o kire say oye ti na or the problem crofo bebre o problem o sa di o na ma hu asofo bebre susu a o mo ntie o mo yere mo asem mafutu a o mo nsori nyina sei okay o mo nsori asei kura e na o mo so o mo tie o mo yere mo asem kakra no o mo so e boa wo e na asofo ma ni bi so wo so a se bi o mo nye o mo de futuo boni so mo abukunu mu against especially associate pastor you say so for you preach you wan hwe ya obeji aso na fi nsam o enti memma no kwan na dabi sa asem no obanti na te se aso for mami for the bitimi yesa so for ya wa be hwe ni yie wa hwe ni yie a sikasam no hu se na ni biri sika sa enye ni kununkura anti no oh so for you jai memma no kwan Sundays manu preach sa emma no anya anhwa no akodi aso na fi nsam enti insese be ma no betie hu nkronkron ene no na ne yire ne abaye hu nkronkron ne ama osofo no we the voice of women na say asole no voice of women na no member o hwe mpacho mi baby sa question ma wate je hwe mi sesia mi bisa question ma papa who say
Also, be a perfect. Yeah. Abrabo mu be a perfect, but also your concern you ask of my many members for the na ayaka because of that duty. I didn't hear. I don't know what we say. Say as of money, as of mano, money, so for mammy ayaka, and nam soft wontia. Na me say, soft one on tie, the yerenasem on tie. If you say, you are whom moduma and you are whom moduma. Fine, be beat you say, near this a problem in Barney say, be a so for not try say or correct it baby and our members no in fact I saw him was holding members your work members of Musuban to say be appointed Suban and your members of Musuban to say a drawing home now appointed Suban for no Pamo no kai still on the night here from no say but no say any iron inti and no one yakuma who be blasted but say oh yiri it means oh be a papa and dear koi Jambotre kakro so you about Martin and Grofo na se ma from Nigeria e ya na me so na yes but me for so say bibia be fine na ye fine na se sa cohesion no na se sa relationship no anwo osofo maame so maame so e ya what me defending ni kunu o members na nim so papa de wa mu nim o papa say ye o to the mo pai man e be ye wire so for maame na hu ka pe no de ni kunu na ko share members na sa na members oh so mama kura kai no papa no nti o papa no onye na asore na say nti there should be a balance na always of mama making sure say obe support to ni kunu e wo asore no 100% ni ba bia e ka no anytime I dey ka okay nti na mama ka say so for mama edwuma no e ye din pa enye easy say aso for mama for bread aha no me yes ahana mami cancer of mommy for bread. A very delicate issue. Mommy, who's you can say obi o say me kwa sorry because of mommy tea. So mommy tea mean just only ni say of mommy bi so ha obi so aka say me dey of mommy tea me so asole me ko bi mu ana. No ne gina ene ye no ene suba ne se ne of mommy ni kasa ye no. Mama we sofu mame ebi obi ba sorry atmaso kura na enye yie wo ho kwan se wo kan na wo kan ne se okay na mpacho eye sofu mame asede se obe yes adwuma no eye so obetimi aka eye wasede obetimi aka ana se mampanyefo bi wo ho no mo kura na ye ntwen se sofu mame nkeka na sofu mame fo bebre wo ho no mo a ni kun ya abrantie nkwa de oba bi nya bankwa na natade eti akwa ohunu ne se ni kunti na waba be me bi wo no so emfa ho pa fa panti be gina ho aka be bisa question ho pa fa panti be gina ho ohun kura ba so fuma mi bi so no wonya ba ya obetime ba nyame abodie nyina efe nyame abodie nyina eyefe ohun obi ba otim se oba we de ne ho ofe dodo we ya waba so fun de ese me ye no film na me kwa kwase ne pe odi adwen bi a hye ne tirim nipa no so ba na e bia nya ne sente na oba ye wo bu ho no ma ne sente na oba enye nipa nyina ne te saa okay this of ma me nya hu no ma no asem obeka che nipa e pam no okay asem obeka che nipa na e pam no se wonko mame ade enya de na ade aba he atade we de enya oya ana mo de yemfa atade we ma wagu nani mo ase obu ho no so kura na mama wan ka hwe ankyere no onu abaye be hu nipa na egu asafo no matare na mabi o de batwa so bi na nsi ho bi mu onu abe hu se de me ko ho no se no mo ne amate nti menye bi so for my minimum kasa ne bi no e pam members na mo moko e na ya papa no masofo no so no ye ma no ayire na mo bro mo ase ama no mo nsusu hia ahobrase ne akoma mmerɛ mo hia ahobrase ne akoma mmerɛ ayire bia ne ho no mo ani kun ye bibia onfa kase me mwa no nimi ye sof ma mi gina do ma to enwom ene ye bakora na ye hohoa wom na wo buo nso wo omo ho enti saade bi koso na enye na se eye na mo kan esese sofo nso kofom na utie wo yere na sem se hu ne se ade na o kan no ebetimi aboa madachi asafo ne betimi atumpɔ de a
wo hia se wo kofom na wo tenase ana wo ma me no so wo kotu ne fo no ah papa enu ade na wo ye ne de nya kura wo ade na wo gina sori ana wo ye in fact wa no krensi ne budufu enso na ebi asem na wo ka no wo nya bote akrokro papa enko wote emme ho no ye se ne minti ke betimi akofoma ho betimi aboa nti kasa pa de kasa ehia na yanso eboa maniema ekofom we you bi kra na ne koma aso na kra na se wo kona me pa che odi kan a akoma na so se de kra ekofom ama de wosusu nyina no otimi jai nti efa asafo ana adwuma kra no bi adwuma kra no na manager no woni ahobrase do eye usika wona wabra ye bibia ba wa hobrase betimi wonya dompa bibli me dance pacho of mami so mami pacho wa de dwa ahwe me na hey abroche fast of mami na me se munje dwa na me hwe ma fast bi o ye mami o de koye papa o direct papa mami ka say e bi atare bi o de ba no yes of mami say obeji so for free se pacho e ba ni sa say ne na gidi amam ana say onim the kind of husband na okitana aha adentia na o de sa so adwini shenitin na gidi bi anye adwuma o baby ana yeah so for mami bia onye mpa bofo no onye stable e won huhu so for mami bia onye mpa bofo no onka sasa and on minister because kasa bebrebe ampa ebonimu no eye huhu de e wa so fudwuma ana dem from so crash bebre eba adenchi ne wo say so for mami wutime dwene say obi atade o de ba sore no ba baji wukunu eya bayisem nipa no koto na atade no onim so wukunu kura onim wukunu no wo so sa so for mami no wukunu nipa no de na atade ba sore no onim kalesa wukunu pe na ya den na wukunu ebe hu sa atade no nebia ne kon akodo sa nipa no nti wo bom na wo se wo ye adwuma fa wa yi wa adwene ho enye nipa no no na atade ba sore ye because that's why say wa worry so for nchele say konkron ti wo yeah because obi wa worry so for mami o enso so na wo konkron ti ni mo nti otimi omo na etumi yesa na e ma no pa won onu se oba bia ben ku kakra hey onu se sofo no ni member bi kasa kakra hey na okra de sesi ade we ya ne saye o kasa fo a oni no kasa wa sorry na watie sim na o say aduma eno de enye kra because akra ne yetwe obi betimi de atade bia ba sorry enye o hwe no 1 2 ebi anatade o wi ase nyina no so ono de no ono de bae no onim se bia etu obi hinchidua nti e hana sofo maame ana maku openi first no maku openi kura hu a otumi frɛ no no aka nti o kan na hwɛ na nya yi a no de akoma sofo maame se o bia ye nwie se ne ebe ebi enye se gossip o yeah mo pe kwan ma frɛ no sister o watade efo na momu no asori de nka yenya ye wo fom kakra ne ya nti no nka ye behwe ne apebia ma na mafa nipa na danfo na enya koye hu pe obeja asori no nti asofo ma mefo na etisa no besere mo muntie me munya isa subai no na egu asori no esere mo bebre pacho bishop say hey pacho so ma bishop say o pacho tie ni wate pacho ukru na so for aware pacho unim ni pakra woye ana wo de unim say oba bia ba sabi oni na chika for man na unim the kind of ekuru a okita na so je ko na tie so for o si dice na wo yes na wo ya ye white wage bisa eno so emu asafo mi twa mi wa ba sesi a ye beto aso komo na edika mi twa mi wa ba sesi a
me da sisa oje bre etwe me ya babiem ya san babiem ha sisi ade so ma ba so me di ama wo se ya fire o kakra na nya hwe yesu ade ano no ewia se uto na so usu ade anko wani mu da de bia wo se usu bibi e de kan wa brabo esa be bia utumi du kama me aso ma me sro ti afuto na asafo no enye kama krabo hwe na ebi dwie ho gu asafo no sisi ade ma be kama papa usa asafo nem no de bia and so for the birthday and so for ye say and so for ye party and so for batu who says of mommy ye bibisa ye wo special treatment bia e was say ye de ma as of mommy some occasions na say me can simple ye was special bia e was say almost ye mo na because omo na ya ye hu omo papa yo but that's it. On say so for mommy adwuma no din. On say o koti asori na wa wari ansa na o koti asori. Amani ni ohawa wo asori fiti asiye mu no. Okay. Bebre no gu mame no so. Okay. Wa bebre gu mame no so. Yeah. So for mommy bi o ho a oni no kunu start asori. Ntoma ba ko na esi ni mu na beye bosumi nsia eno ano de kwa sorry last na me tie me kenkan archbishop agina sari on the yere samro mo start ministry na papa yi ma testimonies na o hwe ne mo fa mu how ni ati ama me ti me gina no nyina na de nchi ana isenya mishro mo a ma me no so ye mmo na ba so ma na nenye okay nchi say so for ye di appreciation ma so for bibia ensim kwan say so for ma me no ne birthday ti mi hye na nyonyam na at least ye born abaso no so nya ahonde no ti mi e de tani kuno no ti mi di ye nyamedwuma no nti bibia ense wo ho bibia ense wo na so ebi mu so ye no too much okay ebi mu ye no too much so for ma me bi wo ho kra o wosika dada ye hira no dada ebi mu wo ho ha te sania mo foundation university foundation ne fa ne say nyesa ba di hu na so odwini enyanka ne nkrofo a mo bre ho that's the spirit of mame san nkantoma ya de ba yo betima fura ni nyina na so ufa na so de akoche won nti we nyina achi na se obede du na asori nso bo wa baso a enya hwe ema wo so wani ji ema wo so hu se wo nkrofo a omo so muta wachi a se hianda bibi kura ba omo timi support nti enya hwe sense of mame etimi appreciate no e wa sorry mama se wo no de bia so for mame de bia wo preach wo ti ase wo di so for no hia saa ne ma no de wo ti ase na se so for no hia ho sisi so for mame de no benya bia sanke no ense hwe nase se ne ya papa no masofo no omudi birthday nsani omoye ni huoni ade no se sense of mame for so dey bi wo no moye bi ma wo omo so adwuma no omo ka ho na adwuma ne timi tumpon so no amwa ne kasaye mu na ho brasiye mu wanda odo abi an fan support wa ntimi nru e bi esese wudu na wa woda oji wani sane oye no nti nkane wo mu a da ku bi wo ho no mu a nka na woda no esese sofo mamefo no etimi di ma wo ne ye ka ne o maye obu okwa na oye fofo ba na woni mu bra mame no abre nti na woda no na ebetimi aje bibie ho se mame wa bre nti ne kuma ye bibi e de ama ne ba ne sanso e mame ne tiri mu ye ne de ama se wo ye bibi ama safo na tumpon a ofiri ne mu nyina supporto ama ya me adwuma no timi koso nti birthday ne de be se papa na masofo se de bi wo ho no ma ese se mutimi de birthday ne ma no na so manage that's papa who say ya nyina ye fifi baby na yaba ya kokko nsori bebre ni ade but ye mbodi safo bi wo ho a safo mama who say ye church of ade too much na ye ne ya pacho adwuma no e was jealousy ba san krofo me no ntemana so mama ye church of ade tina e was ye wo ya okay the inchi ya e ba ne say
me dwen say eduba bi a ye mema no yesisi ema no mema no sisi ma no bi a what to kwan akoba bi a blessing envelope me abre bi a mekoba bi e be blessing me bi a menya bedu pe esi o so mama me ko ya blessing me nti so gi we kakra fa show wanko bi no okay na ma yi kakra na ba so mama ne wanko oni mi anko okay na ni msa sika no kura mi yi ma no in fact oba bi a asofo obe ware no na oyere pa a o support no sika bi a de be ma ni bi asa sika no wa na so be say di o wa na mudi wa be say di because oba no say oyoba bi a on pe afefe die bebre a sika no wo chi oba say oh da na no so Chinese ka wo ho na me fa ma we be so sa dia ma nti eniema ya de ye ma no ye asofo no bi ye de ye no no ene ma ye no money bre ene ma ni bre ne ba no because ono bi a ebedu ba bi kro tu kwan sa da bi kro ni obe passport ama na ye say o so for mami ye say me mra America me print nti na de me enko na so ko hwa America ono nko abekọ sa na mami na che ho onko so oba bi a okọ so for ko America na e bia na ye no nko na ye ko nso sa ni bi one na yere ebia na okita obi foforo ti bia so ma me kwa o sai niema abi oba foforo no dia so o de bata so juma no ho dia juma no be sei okay because mami ni so ho anani bebre e be ma so juma no so asei okay enti yen hwe say ye yere no se bi papa bi na ba juma no mu a ye ni won share won ye ma wo bi ye mwa won ye share well, of course, all funny in our man said, but oh, see us of mammy, also the kakra. Now, one man was not in the idea. Mammy, Rebuka, or say a day jealousy and I say, I'm a right to my uncle for me. Mammy need that. Company folk will be say, a didija way, a dimunana, a didija, a dimunana. Me no na ye adwuma no ana adwuma no e fa kase ne nyina gina sofo so obi aba sori o problem no buy obo ono mo kan che sofo mame okọ papa o street so okọ kansi no akwa kana sama che no abona mane onyame na mna dom so kakra saa na ayeyi o se de me koda papa se aseda ne banko ade a kakra bia o de ba mama de se otimi de ma no ena oba kan se no be kan se no chena ye wonko na utie ye na so eduru ahomache no sofo mama na ye adwuma no oni sofo mama na sori bompa ye sa asafo mama bebre wo ho no mo a osori ahomache a wodima asafo mama no na wodi ama omo di problems na ba no ewrade bua wom na entimi nye yie se me di bibia ba na oye a oboa ma eye yie a ni ko adwuma betu mpon papa we di oya de o ye ka ewiase nyina ka prophet Chenchi waben nyina eye adwuma wo de ma no problem da no so na de ko ma na adwuma no nye ono kwa na eye ma me ne sore e ka bibi che Ewrade bua na enye yie na se ye yie a me mfa wase de ni be ka se ne ye adwuma bi ipa ni di fabriche na de bae ye bom se Ewrade mi ya na se ye yie a me da wase enye wo obi di ode bae enso timi ka che nyame anyunyam se wa ya mani pakro no ode aseda na ba esan se papa no na ofre no ka se me hawuni me hia wo moa oba ne ye adwuma ne bi nti ya ba oba na se de ese ne nsete me ka esan so no ba ya no di problem no kwato papa ma cha de na ba ode ma papa na papa on so di kofi ma na de command etwa se wona ma me no echi na ma me no so ti di bi o sa ma ye adwuma na menya so mfa so na ebeko odi ne nsaso mu apan odi ne nsaso mu a da bia de no kwa bidu fie kwa obisa na papa de ni kwa no eho no o ma ni nti no asofo bebre wo koma wo asofo bebre wo koma onya di bibi duru fie a ompesa ne gire kura bebisa se ye den ompesa ne gire bobo te se nyame na frɛ me wa mfrɛ wo de obata me nti mie wa no kwa no aka bi abasa ma me no obedi ya oti asafo no pa so oni anije na se wunya bi na wo ma ne bi a wunya bi na wo ma ne bi a ma me no oye adwuma kora chen oye adwuma ne chen
so for bi wo ho no mo a obi ba ne ho cancer no timi tro kokko timi de koto ne dining table so e mani bebre ni ma do timi fa no akan e ojuma e de ma dadi ni o hye de ma no ye mo ejuma so na dadi ni meseme boa no e wo fi nti asofu ma me fo ne de e fa kase na ka esenka papa no ko mo de mo no mu di e wo yire ho ye fa ye ma wo asofu ma me de wura de mo ne de in fact e koyi eni mo nyam hye no papa na ye wo dia papa sisi papa tia aha na say ma me de de boa mo wo ba bi afam no nti e bia dade wo be ware me no me se na me fa me ho se na me sisi me ho ne enye me bi no se tia ma be ware osofo no wo kwan sa wo hye me se chinchina se na me penti ye ma me ana oba se na me pem wo ho kwan sa oba no utie na wo ya ompe. Okay. Before send me back we ho no. Na mama ka se mi. Na mpese me dey fo aso kakra ho. Say oni sofo no omo nche bia achedi a ebeba no. Omo nche. But sofo no be man bi. Because say ka se e ko chese say. But they mo man bi. Chese say dia. Kwasi ada se mo be si na. Aso for mami for be for the 8 years re your papa nso e bi ono so no sika na e ba no o won crofobia in fact aso for bi so wa omo responsibilities bi omo mo yire monte because you see oba bi ko school me pese mi hu no mobo no ba so for na school fees na me man school fees say ba ko mi enu pa wan hwa so ba me ka se me ni oba no ko out oh sir enti e bi o ha meye me mane hu okay enye bibia so na so for so koya do ye bi o anye bia so na so ka kire o ye okay o hwe na o kana the problem be ba because Abraham ka kire Sarah se me kokum Isaac nka se mo aba kanya dia adom be ba bi nti eno so for no o so hwe sai no now coming back to eniema oba no be she stammer so for no hu ni I was say so for who say tama hu e bia sa yire no onye Kristo ni na hu na na ba titi no Kristo mo so niema bi wo ho a ye mfa mfi wi asensa mba Kristo so fine oba hu si esie die sania o yire be ya e be ye wo fe no na obeye ba sa o yire dresia e buru so na pesa di hinti dua ba asori ho anase e di ntutu ye ba ani Kristo ya Nyankopon kan no ntamu dia na wa ma akofom kakra but se papa no for so there be me na wo me yire ntim we na mpesa o sha ante se papa no gino no nkwa na ho if you say enye se bi o yire nkwa na o ka na me asam kire no oba fia ma no hye no fie ma but se ko dom animu dia wo se otumi dressy decent senia so mama kan me se na mama kan me decent pia na nyonyam no abba kia enti so for no o pate se o menhye oba no so bebiri ana se de yana dabi o shekura de e bone o she dem o she oba so bia no emfa ni yema but ye dia krokro eni kasa de ena kasa kire so for maame na watimi ayenia o peso ye no bia ye wo me ware no na ta ye ti star bi so ti star na bia na ye wi ase 4 star they say on to me some me ye wo asori fi okay to me me ye ba no so nje say so of mama so nyai no hom sa so of mama fo bi wo wa in fact we dey make up we dey ye bone kra mo fa nche so of mama fo bi wo wa bi nchi omukuru no mo nso ya no mo hum ya wa so no mo ni ye prede ni say so of mama bi wo nso a bibia wo fie atade wo ho impaboa wo ho jese on kusua se nya ye dress impo no wa dress ya ma ye ni kunu fe you want say spirituality ni ntino or the duku aboniti sa baba wa bi 35 years na wa it say 17 years papa na ifa no be sua ni papa atintin se ni school ni ho ana se ni school ni ana ni school ho so un say pabo atintin shene sa na yema yo ba bi ayede ko e bi a wukunu be ko dina ba bi dina want me fa slippers in ko so share here papa what you say now
obi wa so le hokora oyo ba wetimi a kire no so bra fie be kire mami eyi mami enya hwe sa mpabo a ye hye nyina yesunya o person ho nyina yesunya say bia mokodina ukuna hye ne suit fine abo ne eyi dina e shirt abo ne bow tie untumi mfa patapata endi na chi o hye heel na wo ne na kosoro nti muso mu na mo sa na amachi kama asani nyina yesunya also mami for trouble more Miss Rowan no here sha Miss baby every day also usua show also usua say ne mu ode so mami the day papa say o say birthday do a wa hwe papa ye say o say yenso mo so ye dum birthday den mama kona na celebration bi wo ho also di ma even kra wo a o say so for ku na ntwuma wa also kuma ye bre no aye be yebre na yebre meka o say dwumeku aso yase kese pa ende bia edwume anywhere catering service check anywhere for your guest for nyina ebe twitwom kama mo ne me di nkomo o beba na o package fefe na o de ko anywhere for nsan adwuma no na free anywhere was 0548 3029 85 0508 3029 85 and our Queen University Foundation so esto yasen other for mesro pa medi eni die kese ne kutu sepa sro se nyame aduma November mesro mi won krofo bi a mehwomo obodo so yie ma ho ode no aya na ensu minia ubeje di se die ebe ko na aburo so emo 5 kilo no na o se nipa mienu che enye ka o so bi age baako na o di ko si one nemba eraba bi owo 37 years wa wo baako 9 okunu eni ho okamebusu yakuo no ho anu odi ni kuna wu eje one nkola bebrebe nyina ebusu aso de wo de na odi o ye nhwe na mboa mesraba boa me na ye nkoboa sa ankrofo wi no ewo prison me ko prison me ko ekrafo me ko disable for ho sa ankola no omoda makoma so na me aduma November the date ni bebre ye konso camera di akire ne sofa wotaku usempo watade bia wo hye sister na wa wo 9 no oyemobo pa fa wosaku usempo o manta de bia wo mpani ade enkwala na mu didi so nti eji bia benya bia mesra fa bedum wate na me fa enkomo mu enti ye beko ye papa ebre na omoso wonchie bia na say papa efutu first yo na odinchia atwas yo mafutu a mede ma achiefo nyina na hwefo nyina na ne se oba bi a wo ministry mu ana se nyame aka wakoma se nyame dwuma no menti ni ankofo beka koso na ye dwuma no na bibi achia wo ministry ni mu a na wahwe na waye ne yie na bia wo ye sofo a wo da so ya na wo oba nso so a emma enkrofo nse omo kaka say okay wo your banchi no emma en discourage you na mbom hweso na yin nyame pese wo ye no na yakopon de ubedu akire ama wadu ba bia wo se wudu na mbom fa ho brase kese fa bata ho na ebeye ebe yakopon nyam enti mechia obibia mechia maso afofo mechia prophet entry my best friend prophet entry no size my best friend pa they say pretty beam professor what Ghana na me machia won your best ba pa ida me shia no pa na me fa na danfo be see na ya danfo fa no they say you know prophet na me shira pa na me shira prophet entry the champ papa bishop Albert Kwesen e papa o deni me chia na me shira no nyo kese e na me yire so Mrs. Amavida Ado the same chia and then me so hwe me na me nyo kese me da se mami yakwe me tu ye nuanom asofo ma no efo kakra na me kase ejuma no eso ewade ame hati asesa kwafo ni so ye be ka ho ye mema no ho na nyame ejuma anana sempatre no etimi akoso na ni nyina mu so no yenya ojo ene ahobrase ye wo twa sa na onim senachi achia ndi se bibi koso na enye na onye obi tia wo na so a medofo na wafa enya be adwuma etimi atumpon edase
meda ahwefo ne nenafofo nyina ase ewo ene dwumadie so madam papa eleka pesientwi ase udifo ba kope one de oka na waka edana si bebre onyame nso nhyira no na omo ano ne nyame adwuma intimi ntompon sister Kate wo tudu no pe onyame nka ho brajo onyame nka ho sister ta bra George bra Richard onyame nhyira mo bebre medase adafo dwumede na no ani guso a wohwe abrabo mu asetena pa na sabre ani guso ahye odifo entry obi a kire da meso me ma otu mi chia wo ba pa chia kwese ene ma adofo ewo abrochire New Jersey London USA Italy ene me akasa me sister Faustina awo Italy chia bebe temafo nya committee 5 hey ebusuako ni nyina guo mi chia tema committee 5 foot phone nyina ene koforibia me sene me nkumafo nso nyina wo kofodua edi nchia kese pa Emma Munina and a last cry God's Revelation Ministry. Asafo nyina fi Sunday school for so. Eko simpenny for so. Nyamisha obibia. Edina ne osof mame ekua entwiwa. Nyame ya adoma nena otwene yede ba betu dwanso de oseyi. Makram